Oi dalam beraksi selalu membela pihak kiri. Gegayane becik manggis ajak ngajum-ngajum bos nih. Dualen merdah tokoh pewayangan anak dan bapak yang selalu kompak. Sangut sing jelas membela C, yang penting kali aman dogen dengan daya-dayanya. Babale wayang malu kejepton. Daging pawecanan palungguh cokoriran mangnuin tenangan ma bener saturan kita paricara kedua ma peragayang raksasa Megani Dewa mari nang Untuk meledak tumen nanang ayah main saja nak beli melam meledak kau berdemak dan kerasa galah ngeliwat sagat sampun puput ngaturang ayah ngeringit aneh patut gampila langsung gampila duk keliat keliut ye mone ngantre nak ngide lengis wayang kira-kira apa yuk kasiat yo orain gari awak lewat kolom komentar gari semeton pang awak nawang masih apa sekasiat jekten uling lengis wayang nih yo ngelantur buka tali misi air buih